Bia Kamal Kanwar online TV channel. Kajan Guasme Banadictin Con Tilat Korodian Rewika South Sudan Banakaling. Kajalera me ba video kel ba janwa ya kel Guasen nang Yugandani nang ken mech nang ken kare which ka South Sudan mech did a long cooking the cup ka senior track ki torbiali didokon ba janwa ya kel and video dien. Kan kono nyami jirame jidit please go rejeno dere subscribe ka dere chonkel Kanwar online TV channel ko di yen lerin kono ngo Guasme di yen ka chwamala jek ano ko gor kono de ko wani kon lat ko de kon kalinga gwa gor jeno jinder notification bell bo dere jetwany ko mite ga ler mishi bere de chwamala shubekiji gor jeno bi araj me bi ajangach kenyam kan kono re raja me bi angaje no je Uganda chika kor chikana tugno wal kane ko la Nuer kene kon la kwa ka kuma sa Sudan ba kan nan ka bikan Nuer bikan ko nak no en deje me deje bakul nyodi Guasa me jene deje me cha jak akir me yadi la de ni Uganda UPDF ken den content charal ko ben Nuer bikan kana ko la mo ken ka yo no mo cha mo ka yo bikan la dan le ken bikan show carry out so chana mandana ken la Guasa me chana jenen ki ten kon dong wi kon ka chan je wi kel aname biya torbiel biya kanen Guasa mo tene ke worole di en entity ke de ni tete Guasa menetin de ni der kanen na me senior track de ni tin re de jami te me tikten bat sia kanen biya me biya benen ka me de en me ben Guasa ya na mene di en janone match titi ka match okay di en mai nguna me mini gwich me jati ka me Uganda ten continent kare wi ka South Sudan ko ba Nuer ba ka wo nakaka agenda ajena shaling ne ka kuma ka mawazen wo kan mission diare wacce ka South Sudan o bikan kuma kirmu yadi bikan gang kan o de why am leader surrender ke bikan Nuer bikan kana ka why am leader surrender de ka civilian so na me agenda na latke winmon bi de botel ma latke ne so na me beje longba ko winmon nge jen go ne to wana tam right kone linkan da rin kon latke ka shikana lolat so kuma Uganda shikana declare no they are going to kill Nuer people that is their aim chikam ngay on time chika class of bomb chikana use ka helicopter ken ke antenob ne ken ka greater panal state no mo jana dana let ken tam na kan wori kay winmon babida ngum bid winmon ka ja ano di na terbil di na nyokone terbil ne am chawa right na terbil di na ja di na no maja nyam kana maja me jana kelo alo kan ka dibamne ano ki wulinden kono ku kana nangre which ka so danten bawo nang greater panal state ko gwada dana nen gorgono bukana attack greater panal state nyokkan ti torbiyere ti dob dan bukan na bukan go to rise ke jere we ke juba ne ko lan were ko teme te gumlar ken o te ke jan sari gor kana de kan lalo de kan wade kan kanak che kana ke dana chiron kin dang rawi wal jok che to ka je so mi ramu guren kon lat karodien kuma kirma yadit ano dio je sia dio den nyok menen jana kuma kirma yadi chora lonko dero da gang chora lonko dero mal dero jenno the only way da nan bala let o be de ni dial tin la de Uganda simnen yana mo Guasa me ba kanang re wi ka juba ko chala do ken cha ka jur ram kelte ka yuti ku dang jok ka chang ka kendine kono nanke yo kudo ba kami lo ka panyu jeno de ram ke dero tin ke kin dang bangwan kin dang bangwan to dollar la $9,000 ka pay te de ram kel ka jekani kon la de ni Uganda so jeken South Sudan lo jene gwam lat ke business ten term diem lat ken okay so na ma cha lat kamo ro jeno buga na nek so guje terbila dire mon ka ngure de monta te re de ti kon ka guj right so en video me torga je logo be ken ne ken re torbiele so jan danan let melet kum Uganda di nen gwadamo terbil dia non ya mene jenen you guys have seen that right titi ke Uganda UPDF na Uganda military weapon tinang kare we ke juba ko bikan ne ko lan wari bikan ko na ko kan kane de chakok chiga mangai ko na already ngo mlero mani reality nana janyok no mone yeah okay mini nen yep oh my god no too much long dia nen any the bab take turbile mananga jakaja nanga jare wecha ka juba kuma Uganda so we should ask where is international community where are they why are they not condemning SSPDF and UPDF ngom ci kana condemn kam jegal kana mere wiki Uganda kre wiki South Sudan especially ka greater penal state
so ne ti use kan ka ko biken Nuer biken kanak. This is why nen yen ka thorka ka ko ba ko ngaj win mon no ne ti wo kare wo ke juba ko buga naw nak ne terbi lodien okay ne terbi lodien na mane na mo di ba bon ke wulit kende dialati kati chikan kare alaka ko biken Nuer biken ko nak term lodien terbi lodien no gwaz mon yap mene jenen terbi mo terbi lodien bo terbi mo didba ya chit kamishane na gwasa me bianga je gwa en wo kume South Sudan ke this time cho de lonko da ro de yen karwade so there am wo biken Nuer biken kana ko ne content ku ka dwala ke lonka Nuer so jen mene yen ga tema ko ken kamech anyok ko ken ne ko la jor ti ji Uganda nankan kare wich ka South Sudan ko biken Nuer biken ko terrorize ne me jen dana gorde nywa yakel en biate kamal ban yo jumre dien bye bye